Tegere Wero TV na nguchokire nkatho chia mwanya muno no ntuboko na kanya gakwatana abatu kinde tuchia Wero tha mwanja oni betwa wini wa King'ero. Tukiambiriria ni ati njemwe kumantere chia lenjoka egembe no thiba kromba ntuba wendi boboya wichumiria no batetheria ibo kenda na bo baile bari bakomba kwithira bageta university na ongi college bari omwe aithira kibwithia kierio kiawe gya KCSE mwakene ya 2022 no indi ataomba kwithira agita skuru ira aitia kwithira kibwithia mantu yegie ogima bwa mwire bari wongi no arethira kibwithia kierio kiawe gya KCSE mwaka muthiru no indi nyawe ataomba kwithira agita skuru kumane na bo kwithira uteyento baiwetie nendiba kromba ntu kwithira bagichumiria ibo kenda bakethira bakia utethio kianaba nte kwenda koya no nto inkona inya mami eto thina irari ya na inya ari wenzangu awoyera mapema nkoramba ntu baendi bobo ya bantetheri kenda mbamba no kinyela kiroto yakwa kya daktari babu ne ana abapita ana Jacinta barane anto bakuma antere challenjoka egembe north na ana baba bonthe bathiritie echukuru kirasi gya form 4 na kira mwana aena kiroto okira kwenda akojoria omwe akienda gutwika ndagitari na oyongi akienda gutwika mwalimu no ende mwanka athaino kumania na okiabobe muji wao ibagite gwirigiro bakuthi ichukuru ya college nikenda bathina mbe na kujoria iroto bibi daktari keria mwaka 2022 asiari bako betha batena wezo bampende skuru daitiro Imperial College Thika katweka besa 350 per semester katweka asiari batena wezo twebele na sister okoro thireti mbere kwa skuru na ina mehitha twata ita skuru no tamani beta skuru ende ngono te wezo batonjo ntubele gwithranthi turi ni njumu na tutina mbia cio baende skuru ituciumite bathoma bakinya au bakinyite na ndi na bariite mushini kwaga mbesa na barwa cio skuru ni turite kuringana na ora bansubite baitwira bakare kwenda skuru bakaya putwani untubungi putia buri no ntuba kwithirwa pene itale nene bakuria musi ende ndia na bo au musi o miaka 3 iwe mwethirite nonge ndiete na bo abu aciari bao bakujagira ati ana baba bajietetie ntuje no mwanka bathi cukuru na batienda kwibangaratania ende ibakoromba ntu bagwendi ibwega babatetherie nikenda bojuri roto bibi na bathi nambe no twika antu obae na gitiyo nturani yao bagwenda ukire family na murungu na atuga na bairirite na kwenda kwa bati kwenda wetu aciari ni kwenda wo murungu no ntu na bairirite wakinya bakinyite guthabe na discipline no ba encourage genda bambo kinyela kiroto kio ni bashumite na twetikia murungu embe twage bakinyithi wangi atiere ni ana batina taratara bari yao bariite wo barirete mantu akithoma no tukabeterete tu baendi na tukurinya yo baendi to asia ibu ntukuromba antu bawendi boboya bantetheri kirana bakithomo kumalenjoka egembe north Petan class Chabari abiashara bamira muno barabethera bagikia mirayo omianthiro ya Kenya iboketie mathetayo kumania kiraba kuwa kwina cartels baikeni na kiandege baraba kwithia bebe itiambecha itionto burane ndebo tomete gukethira akwina irigeria bipinge mira kwithira gikwa ome ya Kenya bari wantaira ni batere kwithira echuwa ibokendo tira cartels baba kwithira bakebelwo ibokendo tira biashara kiramira ni kwithira kithirema omianthiro ya Kenya. Tuko hapa kwa niaba ya cartels wale wameingilia maneno ya miraa ikaanguka bei, miraa ikakosa mahali itapelekwa. Saa hii wakulima wanalia Meru maua, hakuna mtoto mzazi anapata pesa ya kupeleka kurudisha mtoto shule kwa sababu ya miraa. Cartels wanaitwa Omal na Liban. Tunaomba president wetu Dr. William Samoei Ruto atuondolee hawa cartels kwa sababu tunajua ni nani amewaleta hapo. Tunajua wanaongozwa na Duale. Tunaomba Duale aongoze maneno ya ardhi, sio maneno ya miraa. Wakulima wanateseka Meru. Ule mtu alikuwa anaokoa Meru, ule mfanyibiashara alikuwa anachukulia wa Meru wote miraa, pesa yao ikapotea. Anaitwa Mohamed. Aliwekwa kando, ndege yake ikawekwa kando. Sasa hatuwezi nyamaza, tunapeana 1 week. Ultimatum ya 1 week
Kwa hivyo tutaungana sisi kutoka Meru, tuende Tigania, tukuje Imenti, sisi wote tukuje tulete demonstration yote hapo airport. Kuna shida ambayo kwamba tungetaka itatuliwe na serikali yetu, kwa sababu kumekuja cartels ambao kwamba wamekuja kutusimamishia kazi yetu. Tumekula kubwa sana ni kwamba kuna pesa zetu ambazo kwamba zimelala saizi kule, tumekosa kulipo kwa sababu yao. Wamekuja wamesema tulipo pesa zetu na ndio zimetusimamishia kazi yetu. Wakulima kule tuko na madeni zao ambao kwamba hatujalipa mpaka saa hii. Wakulima wengine wametushtaki mpaka kotini. Wanataka kutupeleka kwa sababu ya madeni zao, hawajalipa watu wao wa kazi. So mimi ningeambia serikali hii yetu ambao kwamba tuko nayo ya William Samoei Ruto atusaidie, because kuna wafanyikazi wake ambao kwamba ni mawaziri ndio wameshikana na hii cartel na wamekuja wakawafanya wao ndio wamepatiwa kipawa mbele. Sisi ni wa Kenya ambao kwamba tunalipa ushuru hapa Kenya. Wao hakuna kitu wanalipa. Wao wakichukua pesa wanaenda nazo Somalia. Kwanza ujue wao hawachukui pesa ya Kenya. They only take dollars. You cannot give, ukiwapatia pesa ya Kenya wewe hauko kazi hapo hivyo. So wamekuja hapa wamesimamisha ndege yetu. Ndege yao ile inaenda na miraa, wamewaambia wao ndio watakuwa wanawapatia shedu, ambao kwamba wao ndio watapanga fulani ndio anapeleka miraa leo, fulani apeleke miraa leo. Na kama hamusikizani na wao unaondolewa kabisa. Kongi na kuni ati mubunge wa Mwekuru wa kaunti ya Meru Karambuka Ilemia na ithirete akiringira ndebe mubango yo kimabwa mwere yuasha akiwa iyo kuritangwe. Angulo kika Ilemia nonekete kwithira akithetera rais wa mbiro ya Kenya Ndagitari William Ruto akiwa anayeweka anya aithira akiingia mawira ni yaraekire a Kenya. Angulo kino retie Ameru bakathikira rwimbo rwa one time rwa rukwithira rukithiolonkwa irutere ruregani na thirikari. Karambua kuga yes mweko waitwa Mumeru ekirwe na ndito nanda atia ndagwa mutano cie ekirwe thina ine kwijira imakosa aho wonge imbia atwete we ainya nandi akeje imbia abwa oteke abwa nonto oteke nakio ende twamberia tuma twamberia ndwa twareterwa ntwa abo twira manto yate kobwa anga kasongo anga nginowe angambi anga ende anga wantamu ete wantam barabara ile ciambererwe ikibake ciekuthira to cienderete na atathire miaka 10 uhuru miaka 10 na barabara no cienderete na ndabo kwenda barabara miaka 20 utuci akara wethira muntu mwa na miaka 3 akathirekeria iciandikithitwe na mbeca icio utengwa mwaka jombu abatenga mairi 10 mwaka yonge mairi 10 na tuendelea umwanka barabara cionthe ithithwe ni wetwa SHA ndiwa anga wetu tekobwa anga nekobwa imagine bwa bamba tekwana ndingerithimo kadhaa kero mama ito SHA ne gwitanguge ndiratira sibitare bandira ke ndira na no tu weta to improve ora tu weta no umante ja weta ja buja SHA butira ro bure mwaka na ndetwana ibwega nitukare a mwaka ende inanda dio agaitangiri muwanja tese ciare agwa karambu no nkurerera nonto bamwe beja nkauga ankurerera SHA nonto kandetera mbie ngiri magana jare nonto bwa kansa kena ngutetherie kuria nkauga ndetu karia however niranyirwe na ndi meri ina na no tutetera kenda ita inya ija mweri jo na nde uni othe ngugira bwa mpere nonto twathiurukire Meru kidogo na mheshimiwa onge tukiuragia biuria athina ino kona ero SHA kawe tutumba kuria mwaka jo na nonto tutumba kuga mweri oro basare nonto buga bara bathithaia economy bathithaia long term bakona na nde athithwo mweri batekinyirara barenda ukinyira so baraugire mieri ina na nde bukaria mieri ina na no tutetera kenda ikinya inya mweri jumwe kende ngwana namwe na NHF ende bwega bwa SHA ureta ukare kansa mene are kuthiria antu ukendia ng'ombe ukendia munda ukendia na nde at least ne kuria mbeca ira nyingi ire NHF itingiumba kuria nonto NHF yare tanda na nde ire tanda ndawa na mantu ja ujangi atwaringa kurwa tugire bottom up na bottom wetiraitia ire wara wani taite nda inchinga nona lakini itakinyara twenda ikinya na ikia tumkwenda kweja kwariria youth baba bothithie group
aciara imbije ibaije mano bageta saruni bakaitha ya tomato ende thakacetu atugachwane atatu kathithia na ikia tumndia unarua kenda bwathithia group inyanke jantu kwenge kana ntume ataalamu braba ije mantu nkurukie kwa kenda buthoma nyathera wina ka proti kanga no wande mpoka hii na ikia tumroje rwe flagship number 2 ekwa number 1 ikithomo ndomithetiana baba inge muno full scholarship nonto imbije kithomo ikio king'ana na yantu Kathacia mwanya muno nonto bokwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja ugeta kuria itucukirete na ndeto nkuluki. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngiye na kamusere. Inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Atongeria bakanisa amemba na kanisa yonde MCK ikirigara nibakubu gwatogeni kiathonige kugwatogeni muci kwa Bishop Stephen Mawira Rukunga na njira ya gutetheria wakibwa kiro kia Orombi gia Kinandi ni Jumapili jintariki mugwanja murijo kenda kieni nege kanisa ka MCK ikirigara Ruiga Saket ndene ya Nkobo Synod kwambirire thenya cia rukiri mwarie na mugeni wa gitio akethirwa representing Bishop mugwatiri wa kanisa cia Methodist Kenya Dr. Stephen Kanyaru Ntoimpwe bwinthe ne bugwati ogeni agaijire mustarijo kenda mwathani akaugatiri okume bo kiuro giki bugakuruka bure bwari ombere naja nkaeja nokiri. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. So na wewe ndio the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job Steve. No stupid. Who doesn't want to be around Jackie Matibia? I'm priceless, trust me. I don't have to tell you that you have to treat me like a boss. Anno kumenya no utonge gukurukira Times UDT Sacco geria na arua gura shares kenda kuigwatira kanya gaka kugura share imwe ni chiringi 100 aki na urendeka kugura kuma shares 10 gwitia muchindi wa kiewa gikinene akamukira ngari muthemba jo Probox nkuruki kuri na biewa bia okiumia birani amwe na gift hampers airtime bikibiki ng'ombe chego kama fridge, solar panels, TV cha inchi 43 na kinya laptops. Omoka na Times UDT Sacco. Gurashias na arua, wichindira biewa bibi. Nuntubo anteto nkuruki, turiungire obisine chietu nkubu, kanoto andikire email, kire info@timesusacco.co.ke, kana uringe dhimo kire 0703 770 457. Nkuruki, no uriungire ndwanyi chietu ntere cha Nkubu, Mitungu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kinyaka Dhwana. Omoka na Times UDT Sacco. Times UDT Sacco, your timely financial. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times.
Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the StarTimes app to never miss a match, even when you are on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Gakwata ogeni orengi na nkatho cia mwanya muno no ntubo kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja honi betu wa wini wa Kinyero twicokera ni ati ikundi kimwe na rietwa Love Basket Foundation kira kithirite gitongerwa Imiseva John ikiete uteithio bunene kiantu barakuro kuma ntere cia Karumiri sublocation gishikone bunge kia Manyata kauntine Yembu na rabantu babombete kwithira bakireta kamp ya kwithira bagetungatira kuroba kiogima bamwere ibo kenda utiri bakwitha bakirigeria mirimo ire kwithira kiwata kuroba na kurigeria ikobira bikonekana kwithira bikingia kumania na mirimo ete kumenyekana. Nijokete kumenya musie kana ukegwa egwa avorirwa thimu anga nganie no rakwire wegwa mundu ucio arakwire ate ukegwa ate anga karari magagwa anga wingi arethirwe eriko agwa anga kwathi atia na ria ni oragia ndagitari ni oria ndagitari atirire ngi oria ndagitari ni ndu giki kiretage maundu ta mama kembera mwena ta goko kwina mirimo mengi muno kethira ndu wengi marakua ti ati ni mirimo minene ta yo ya cancer kana maundu ta mau kira kiratuma kona ni marakua ni kindu ta sukari cie iguru kana ciende kana ma pressure blood pressure cie iguru kana ciende rukira tureka turamaretera ndagitari guku makathimwa na kumamenyithia kana kumathomithia ni wega mundu kwimenyerera kimwiri na ni wega mundu kuthi thibitari akarorwa pressure yake vana atia sukari yake vana atia tondu tutu ni tumirimo tunini andu mena tuomirire ntu turamarunda thina matiramenya ni ndui kogwo twi guku ugu niguo ni tungataga andu mumite kuma miaka 60 kwambata na iguru na twina andu almost 300 na above kweyo maokire na ni twavota ndagitari ni marathi na mbere na kumona na kumatara nginya imirire marari andwe ni mathomithia andu na maoka mathondeka andu mirimo iria ithinagia andu iria andu engi mari magone kuthi thibitari riu no atuge kampu ino icoke waringi wana ringi na especially kunjeru kwi arume ndigeto ya atumia meto arume atheri moke mareterwa andu mamathomithie ni tondu arume ni marakwira nyomba engi ni undu akurega kwiyari na kuremwo ni gukorwo maina mibango mega gikeno giakwa nuguo twaukava gikavu giki giaturetere maundu mega guturetere ndagitari kuma kona na kona twauga ni wega ngai aro murathima na mwike maundu manene ni twathondekwa mirimo ira yonthe turai nayo ni twathondekwa na ni twavutua kabisa na guti mundu urauma compound ni atai muthondeke na twathondekwa mana na twave wanda wasiamana na andu aya ngai marathime no meke maundu mega Kathashe mwanya muno no ntuba kuona kanya gakwatana batu kintheto cietu cia weru thaa mwanja ntukerwa ringa kwendera kaita kea na ntukwinjia oni betu wa wini wa Kinyero.